bakweterana kugira ngo kandi babase kuba niboreka His Excellency akozire kandi okumwereka ngo akavuyo k'injuki zizire hariho basindikira injuki umunyamahurire wa TV mwe abira ari kukwataka injuki zamwerunda harenze ya kamera abantu bayebuza ngo icyo neshi zibe zitari kurya muntu wenda ezo cingu zishire zayibumburika kamera yo muntu zogifumba de ibukwiri niyejo kandi okubabire bizire baye muri rwengo Buganda Form 7 mobilization niko bire negendese konkenjo kizija zaenda kubateganisamo anoreba konka ezenjo kihona ezibesindikirwa zibezishundikirwa buzima ate zitizikateganisa zikaryana hakuba rero abantu barya rubaju konkenjo kiziryari kamere emwe yonka kamere jimpa habuzuma ebire nshuma yazazenda mukama wayo zazasenda yazenda TV station shi ningo usinde kiri atarenda ikiryawo shingu bakavaringe shi ago makuru yari nagukucondoza munongera izoba turaza kumanyisha abiriho ubundi bayi agamushanje ninga genshonga mwabazi turaza kuba twamanyire ki nyine ejo kizibe ziri hariki enjoki ezizibire ziri hariki kandi ekiziresire n'ikikonka abantu umukoro gugenzura mu misho babasa kuba kandi no basima His Excellency kandi no kwereka achievements ningashi ebirungi ebi NRM ekozire umuri Buganda region baseme mno kandi bayoreka ngo His Excellency yoreka guta mu 7 bamurinzura mu karuru ka 2025 2026 kubasa kubana bamuho buhagize